Abana bari ku kabiri 50 kandi aba primary ahari Rukondo Primary School Western Division municipality ya Rukungiri bina amashemerwa bwanyuma yo kwebwa za sanitary pads zabusha ubuzikurwa mu kitongore cya TIC Foundation ekempa Obuhwezi obwabire na herezo za pads zezi or director wa TIC Foundation Ingrid Kamatene turi nawe ashabira bona bazitungo kuzikozesage bakakuma obuyonjo ambwire bwabo bw'emicwe bona twabugana twagenda tubaherezo kuhaburwa konkana bubona abisha abanyayuganda ntubahabura ngo mumanye ngo ubu n'ubuhangwa bwitu bw'abacyara kandi watunga periods zawe usime ruhanga boko niko ruhanga yatwangira urifata zirebire ari yafata shimiriro so wazitunga utatetema uterarikira wabo tari kumanye cyo gukora buzo kukiraho akuhabure no basa kubuzo mushomesa ningano basa kubuzo mwishiki urukusinga hwe myaka akuhabure cyo gukora Omuri ngo gumwe hayongere yashabana babishiki okwanga kwejumbiro mu bikorwa bibi ebikubuza kubasisiranyensya yabo ndanoshuti uti ninkubuzabuza ninga nimbi habi kunka ninkuja tindenda tindagira ki umusindo no guhurira tindenda naje tindenda nabanje tindagira ki tindenda imwe abatoni mbasa butacetegereza konkima abakuru learn how to say no, especially girls learn how to say no ekintu ekibecho kuranga kushishira future just say no, and when you say no mean it, that no means what. Kandi we natukunda Constance or senior woman teacher ahari Rukondo Primary School asimire TIC Foundation ahabu kuyamba umwana wo mushiki kwereza pads kandi yagira ngo kibe kirye kizwe kikubateganisa umbishomo yabo abaryitu abishwa kizo mperi yabuzisha ngo mwe ngosha abo kugira ngo bavuge byo koresa kandi shango mu office tine bice konka cha kutuyamba abana bitu baguma mu shomero kandi na nyensia baguma bayambe na baba tari hishomero kugira ngo baba barya hishomero barakafatira ari kumanya mutine kinchone kirabateganise ikikatanye ikiri kupatarana na periods zire nabo nibakushemererwa abana ko barabusye message ahabwe bintu ebe bitwatungera izoba abana bitu nibijaguma byo mu shomero barukwega kandi nyina masikona na Piero yeyo neza kwisha obwire bwinjo bwa Piero y'abana bingi yaba nabwo bwo batinkumanya abana babikintu bakira kuza omico yabo mbona ko hati we are covered tumanyangu echo no byo kwija ibyo kosa tubyimba twashemererwa munonga kandi twakunda inguri dogu ogumotyo TIC Foundation yahereze kuyamba abana babishiki Abarikurenga 10 negendera cyo kwenda kubayamba omico yabo gashakwa Ronald Kabanza abwa Sky TV ya Genshonga.